hello. Kadang anda ini mesti pening for aku vlogs apa ni di bang tu lo. Masih kadang anda senghon karbiang long arat tu ante kardong pasar ilo ni kan sab kardong masih kardong. Tangte pening program macam ini tu lang kono nai. Dili lang pon ko lasi aku nejar po pensi bang lo masih nang lang lo tangte lang am nang dah. Stay shooting lo kamu wedding. Ya. Masih nona bang ke sing bay atum kalilo pening bagi bang ke kincong na pen kangsha atum si bang lo na pen harbam mik buta si thang na pen te du amen du sibi na pen te kangsha ini kangsha ta bang lo adun tu ke bang tu ke prem terang ta bang lo sonjit rong hang na pen binong timung atum si bang lo amasi harbamon ta masih nang tu nanti pening we program. Toh hina hai betul. Hello guys. KYF long situ. Kado itu KYF long situ yo. Jat KYF. So molom cetong tunai tang teh dia. Lo ngepek dam nang. Saya ni mat awet dia. Ning origin lokal yo kuni nang kana sayo ni mat awet sayo ni kan sedang wang lo mat son awet masih malong gap break sai cuai dapat tu betul hai right ni boleh juga je lah non bang long gap break si dampot lo guys long gap break dukan tong na sudah along ke break medium sedang rong tang tet nang tong ni nang long chit lo yo izin po bang ha nun po dan perform pa di tan tu na tane sajun long chit lo guys ning ve last lo jet KYF ta sajun pop lo sajun deadlock dang ta sajun deadlock dang ta ni lundin tedun po singar tumbang khai lo sajun pop lo sinon ma sajun nang lo guys tum sana ho sarong parai sota jono ni sayun po dak bang puriwan ano sayun bang nhau ni apen se cewan dak bang music ale yung sayun nang masih mulong lu perform na nono bang sayun nang Rohan hai mahidi alami sunin sesakera kache nang kato mene tune nang kachola parai kito ahem thengsom nang suno ke chewamba sabe thete ne nang lama laka Rohan hai mahidi alami sunin sesakera kache nang kato mene tune nang kachola nang kachola kache nang phang itung kachola kache aphang itung kachola kache aphang itung kachola kache aphang Hahaha.
Ano na ako?